Kahimam lim hadian nyos nam jang jingdu no yos em bopura menta kasingi ka khandai tarik ulber arja arpulai ka Khasi Hills Autonomous District Council lingbau Chief Executive Member ubati Terwal Khan kila IT da kasanat kom ka jingpen scam yau pa em aina manix em kumus em bopura jang kahimam lim ya kani kajing IT ya kasanat lapan long ka dorbar hall jong ka himam lim ha kajing sakhilang da ki bakrau batri jong ka himam lim us em ka hima bhowal bat kum ju ru executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council ubapai ya katanat ilaka nalor ki wede ki executive member jong ka HEDC lambat ki bahyeng jong upa em aina manix em kumban syukrau bahadin nyos nam kahimam lim kala yo yos em bapura uba khatlai bat kumus em ba arpulai balasan syar ya kahima Habakrana kani kajing yalang ban pediang ya kasanan upa em aina manix em ula ai kublai kerpang ya ki lai poingot ki bakrau jong kahima melim ki bla ai kajing kersan u ban long kumus em bapura ya kani kapor IT ya kani kasanat i upa em aina manix em jong kahima melim kumba ke district council kala menjur bakundang em jong kahima melim Kumta ke Executive Committee Khasi Hills Autonomous District Council Katung ke Section 4 Jong ke Khasi Hills Autonomous District Appointment and Succession of CM Deputy CM Electors and Ranbachnom of Millennium Citizenship Act 2007 Kumpala Panbaha Hadu Menta Kala Sobha Batungi Pi Kumus Pura Jong ke Hima Belim Katung Kikendon Harum. Nga waina maniksim nga pediang mat menjur ya kini ke kam sim jo ke hima melim kumbala pen khamti katum kita kendon balabo menta kasni kaba thandai tre jong punai lebe arko warlai Saya kani kapor ngan IT ya kani kasana kum kecing penskam ya kecing long sim bapura jong ba ainam manik si subhanallah tôi gặp thì nakaliang jongan ngade wen isiem kiba natam kumbalaju keran hakipua kibala letu apua barang long siem lu pini jongan pen kenmau ya apua barang simti menteri khaluki ta apua hakum kani apua miyo menteri bak natam de tharai hakisi kipua ki bandangwan ni soyo yo siem barang natam te kani sni kanong ru sni sa jingkan mau pateng la pateng ngin yatre rengkat-rengkat bapi habadan kanu-kanu ka kia hasyam ngimdei banyak thau ngimdei banyak wa ngimdei banyak peni lenti ya kai lenti ka bahatam baru penginya tre lengkap-lengkap ke district council banam ya lai ban habadan kanu-kanu jingye ngin hapenya dan lang data iwe Uba jambor war uba dew executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba pet ya katanat ilaka habakran kani gejeng yalang ulaong bakani kadi kesngi ke bekerpang bat kebansa jingken mau hadin bala yo yos im bapura namar bo paim ainam ulabat sansnem kumu acting im bat hapo kejeng yalam jong chief executive member la shim ya kasin jam ban penbet ya kasenchar khadar hapo ka himam lim Abdeng kani gejeng ya denti kini ki nyos nang Jingyat nanti ibaglalan kumno ban penwandur banyo no UCA mapura jong kahima nagaliang jongi kum ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council
aga jingyalam jung si am badan buram jungi nilat prosang ni boy kilat borfat man perbait ya kesensa ka kadar apo jong ka imam lem misno ban ayu yo blai nongbo unong thao ba udang yangi ya gari ga jungi ba haka ba khaddu milala ya ga ban perbait ya ga kesensa ka kadar apo ka imam lem oi apdeng ki sengi ki bangila bu ya ka thong ga jumi bangin pelong no ya ka election se pura ka imam lem ki dangdon sibun ki jerwet ki jerwat ki bangi hapan le ban yenru nagalem jom ka HADC akhmat jom ka ying bishar ne khalaya high court ka jumi enrei misnomo hadu ka bakot ngem shumlasha ban sange Panpenlong ya election jong kahima banjir tu sipura. Daya kontrak jong ubnai Februari bala penlong ya election naga benta banjir no UCM upura. Napdeng ki sangut ki kandidat ki bala thap kurtan nagalem jong ki elector ki badai ki bakrau jong kahima kila ai ya vote majority ya PM ainam manage bag ila syajir kumusir ibukura kani kati kasgi kaba nagalem jong ke HADC ng EC niwan mentah ni ID no ya kini kesanat ay kini ka jingpun penayar ban kunjuru bau paim ainam manusim un syemtino ya kat ban senja ban bisa ya ka himam lem ikikon ki ajar baro ubadan ko put usam macam ka himam lem Nakaliang UCM Kakasil Autonomous District Council ubat Titas Darwal Khan ulaong bakani kadikas ngisa jingkan mau hapo Kakasil Autonomous District Council namar bakalala ban penbej ya ka kam sensyar hapo ka himam lem bat kum ka council ka boi ka thong ban wanra ya ka sensyar ka bakhoj basuba ka kam hapo ka himam lem dagi bun senang tolong kebayaan dan kenrung imla pandan ini bila dulu kijingja kiba snosi bila dulu kijingja kiba penjak burung kiba penhiar kerdan ya ke burung jom kani ke imah tenang tak ada nakaliang cumi ke STP committee nadu kasni ke bangi syimti ya ke kau banyalam apa district council kathong ke cumi ke lomba kumno bangi penyiadat penyiadati ya ke imah kibadan apa pun usam jom ke district council ke cumi nama apa kipatan teng bila du ya ke jinsianian hangi ke district council nama apa teng ngamla pendakan thoi ini bagilah pelong pun jakai bagilah pelong kamkan bila pelong ngapan hiar kerdan ya kanika ikhtiar ya kanika bor kebangi yo lembah keriti senca jom kari India ya kebahadu mentah lembah kajing yo kajungi ya kasik schedule bahadu mentah hidang itu ya kabon jom di hima di kledong senca di rambak senong di soda hagani gari kajungi baladam de lembah kani keriti senca kebangi yo kerpa ngatharai kata kani ke ikhtiar kani keriti kedustur kebangi layo kelala pandu padam tiga jindon juga district council Barabur kalau ban penne pensah badang penklan ya kani kesensyar kadar kebangi kun kasih karangi kata kani kejingtu henry teng idon kipor aga bangi i penban ipentelon penban ipendu ya kejing syariah dan ada kadang nakaliang kani ke STP committee nado bangi syimpi ke kam
Hamtam hapo ke jengelam jong iam jengi Pak Jambor bopet ilaka administration ilala yang abang pendek di babun ki hima babun ki leadership lani ki ilaka bagian dia atau bong kepada bagi lala ru ban pelong ki election ki babun ki balak sateng labun bun senang Hoat mentari dan don sepakat tugas Italy yang bagi kermen bahapo unusna Bankut ketika ayam terikam ketika council ni kuat baru itu kihima di bempat lah ban pendap ya ke election dari ban yo iklim nongsunsiar berpura ni kuat ban pendap hari ni kese kari kathom kawa ngibu nagalia ke SP committee bana ko ini bak hima meliam piatip baru ya ke jing sisya ni kedua sibun kijing Ni kedua sibun di sini ni. Wan hadu kapor ke bagi notify. Ban pelong ya kan election. Ban jid usia berpura. Ni dah kendu. Moi yes. Dan ni mobile kama penghak oleh lokasi. Ladon ru pacaran sana. Ban orang makin lah. Ban pelong ya kan election jid usia berpura. Rengi nak kalian kejungi lembaga jinstan Jom kum ki MDC, kum ke ST Committee ni aingu you boleh bagi lala dan pendam jaga kita. Hoi pun ki balado cingkerman, pun ki berperkat bukan nempoi kali ke election. Mo pun ki lagu dah kata ke pemperkat. Dan rena kalian ke jengi lagu bet hatman bagi ong long kat balong ni niat sukmat yang kau tak so kan aku boleh kepang ya ke office ketengi lembaga penat mereka berlelah dan pendam dari mereka. Sementara akam kalau ada, jadi andur ke jompi, ki bahrau, jadi andur jompi kod ki hajar, jompi imam belim, ngilala dan pendam ini. Kepasak tentang kalau habi muslim, habi ki menteri bahrau, kumno pimpinyan jadi imam dan lain. Namaran nak kalian ikut ki hajar ke eka bagi amnul. Apa hijit yang usia hukumi nikwa banyo yang kesensyar ke bawah. Nikwa banyo yang kesensyar ke bawah. Nama pilih ke hima ke bawah tu agak digeri ke cumi. Kipai pak kipai kemat sekali ke hima. Nanti kita sibuk di jinge. Kita di jinge kamtam kalian jom dijaga kita. Hajar kalian jom dinongsong Islam. Kita lagi hajar kali Islam di baham atau ke impet ni jom ti. Langsung tu kalau ke jingkit ke wakia. Ya ki. Henry la ya bet. Katku kalenti ke hok ke jinsya. Katku katipri ke nangai pagdon ya kata kejingkerman makin ai kecing syakri kejumpi robek keberhenti aku akan kedua ni atli di kowe kebahak ko kejingkerman pen kejumpi kumusir kade kayo du kayo kade kowe kebapak baik mak ikut dihajar baik mak nama kayo ni om kade kayo tentang kali kau pelanja jom dari kasih nangai bagani kayo kan ai kasih sosok saya yang pun ada bahkan lo kayo kebaya bet bukti bagi kun ada inong songyo video yang dipet di mi jom pi kebabet keberhenti kebaan nakuat ban keren hari pon hari jinga dei bagi cakap kita modal pedeng bak asal. Kubu hitip mentah kecingin pembet pun kelayan ke phase 1 keladap ke phase 2 nah kemen ba tadi kecingin pembet pun kan long kakum upul usam jompi ke imam balik nangai pagikuat Islam yang berbeda kebiang dari ngakuan kan tertib akan ngapun bana kalian juga district council ngiladap pas sekaan
Lalu yo yang ada kami ongkan lambil. Dan ini kalau lambil, lesi babun kimpat dah tiup yang ini. Mereka ini kalau lambil kalau kumno pada scam, ya kahok long try ke sini, alor kendau siap. Kumbang abatai, bah happy por di baladam tempat yo yang ini betul. Itu kidulir. Lani kipata, lani kikuat cakap berdian. Nagalian dirompak senong, nagalian disoda, nagalian muslim nimpan longan maka. Dan rey nadu pengiyo yang ini kalanbil di dulir baru, inha peruan berskam dan iban register hapo ke district council. Nang pengiyo kan hai kata kalan right certificate. Kapan berskam ya kahok long try kejumpi halau siap. Nama kutip pada kendau dalam bawi ke bordor ada jai penriu kejungi. Ladang idang ni ke kendau jai penriu kadang ni. Rei ladang kendau ke siap ni lalu jai penriu ni lalu. Dan terkadang akan pariti kubu sir berpura bagi safety mentang seni. Mengenai bahkan ya baik nanti kenumdan syuk kedrong Pak sakawai pak. Kebangan kuat ketua ni kau tak boleh sana. Maka kalau kebajumi kekerung keram hak ini dulu mas kadai halor kejengkeng dia. Kani kali kawai keba kalau kebentar ke kawasan mau kebajumi wan hak ini dulu isen lagi keluon lewat kamniam mau kebabi kali kebambiang kejengkeng dia. Nanti bang ni kajing simti kejengki kumsi berpura. Bang ni kehima beliau dan biang lah ada jingkai dia. Mau tak pergi orang ke akaun ke beli. Kalau kipai pak dijumpai cemat kalau ni kata. Dengan ni pada kajing itu hilang jadi menteri berkau hikum keliru. Batin air ya kajingkai dia kebiang. Man kesnam kumbal boleh atas sana pembinaan atas